Sistemi i besimit nuk funksionon, secili shikon si të manipuloj me ligjin, andaj duhet të kemi një institucion që do të ketë përgjegjësi. Na nevojitet sistem në të cilin secili do ta di se patjetër të nënshkruaj dokumentin dhe se ka përgjegjësi me atë nënshkrim të tij, ndërsa nuk mundet të nga zyra të rregullohen proceset. Kjo u theksua në emisionin Klik Plus në televizionin 21, ku të ftuar ishin kryetarë të komunave të Shkupit, thonë se po përballen me probleme që janë akumuluar disa dekada. Ние имаме прекомплициран и прегломазен систем на издавање на било каков тип на одобрение. Започнувајќи од одобрение за градба, урбана опрема, еве како случајот што е за кабаре или ресторан и така натаму. Јас сметам дека овде треба да има една институција која што ќе има одговорност. Тоа ќе биде многу по сериозен пристап и многу помалку простор за маневар ќе има. Овде имате 10 институции кои што треба да ви дадат различни мислења. Kryetari i qendrës Gerasimovski është pesimist se një gjë e tillë do të ndodhë së shpejti për shkak se ka shumë kompetenca të ngatruara. Тоа во моментов е невозможно, па и за воиднина невозможно, поради тоа што имаме испреплетени закони и ингеренции на повеќе институции за постапување за одредени работи. Во делот на одговорноста на стамбените единици и на сите жители кои што живеат во една зграда. Дополнително, они имаат или куќни совети или управители кои што ги водат зградите. Имаме закон за домување кој што треба целосно да го почитуваат. Но гледаме што се случува изминатите 20 години. Дали имаме згради фирми кои без хидранти, односно можеби има хидранти, фалат црева, нема ПП апарати. Ai theksoi se është madje pamundur të bëhen në rrugë sipas parametrave ligjore për shkak se ka lagje në të cilat gjatë legalizimit të ndërtimeve pa leje janë të uzurpuara edhe hapësira publike. Tha se qytetarët në garazhe ruajnë turshi ndërsa automjetet i lënë në rrugë. Edhe kryetari i Çajirit Visarganiu konfirmoi se ka probleme sistematike. Има други, пропусти во системот, кај што ние можеме секогаш да бидеме на тапет и да се гониме као градоначалници. А не зависи се од нас, бидејќи тие лиценци сосема од други институции се добива, но нормално као градоначалник ние имаме одговорност. Макар тоа е и да не е правно, ние имаме морална одговорност ако се случи еден таков настан. Ganiu shpalosi se nga 9 shkolla në Çajir 7 nuk kanë flet pronësie, ndërtime të egra, ndërsa legalizohen edhe komplet blloqe të ndërtesave që nuk kanë pasur flet pronësie. Thotë se ne tani po përmirësojmë historinë që dikush e ka impunuar për 50 vite.